Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak dimanapun berada, kita akan belajar surah Al apa ini? Al-Ahqaf. Hak al apa tuh Ustaz? Al-Ahqaf. Al-Haqqah. Al-Haqqah. Al-Ahqaf. Baik, silahkan. Sudah kelihatan ya tulisannya ya? Abu yang dibunyinya bukan gini Pak Ustaz, yang Oh, bukan? Al-Haqqah gitu. Oh iya iya iya. Silakan. Boleh mulai Pak Ustaz? Boleh, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Haqqah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Haqqah. Mal-Haqqah. Mal-Haqqah. Wa ma adraka mal-Haqqah. Wa ma adraka mal haqqah. Kemudian. Kazzabat Samudu wa Adum bil qari'ah. Kazzabat Thamud wa 'adun bil qari'ah. Kemudian. Fa amma Samudu fa uhliku bitaghiyah. Fa amma Thamud fa uhliku bittagiyah. Wa amma Adun, ya Allah. Wa Ya. amma Adun fa uhliku birihin sarsarin atiyah. Wa amma 'adun fa uhliku birihin sarsarin 'atiyah. Kemudian Sahharaha 'alaihim sab'a layalin wa samaniyata ayyam. bagus, terus wasamaniyata. Wasamaniyata ayyamin husuman fataral qauma fiha sar'a. Iya, kemudian waqafla Bagaimana Pak fiha Ustaz? sar'a. Fiha sar'a ka'annahum a'jazu nahlin khariyah. Khawiyah, bukan Ya Allah, horiyah. khawiyah. Khawiyah, iya, wiyah. Khawiyah. Mm-mm. Hmm. Ka'annahum ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah. Ya. Ka'annahum a'jazu nahlin A'jazu nakh oh, ka'annahum a'janu nahlin a'jazu nakh. a'jazu oh ya Allah. Ya. Ka'annahum a'jazu nahlin khawiyah. Iya, kemudian Fahal tara lahum min baqiyah. fahal tara lahum min baqiyah. Kemudian وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة. وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة. Kemudian فعصوا رسول fa'asau fa'asau فعصوا رسول ربهم فأخذهم
zatar rabiyah. فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية. Kemudian Inna lamma tawal ma'u mahalna. bukan mahal, hamal. Ya Balik. Allah, kebalik. Hamal bukan mahal. Mahal mah ngajinya mahal. Hamal. Hehehe. Hamalna. Ya Allah. Amal nak ya. Inna lamma tawal ma'u hamalnakum fil jariyah. Inna lamma tagal ma'u hamalnakum fil jariyah. Kemudian Linaja'alaha lakum tazkiratan wa ta'iyaha udhunun wa'iyah. linaj'alaha lakum tadhkiratan wa ta'iyaha udhunun wa'iyah. Kemudian Fa'idha nufihu fis-sur. wa idza nufikha fis-sur. Fa'idha nufikha fis-suri nafkhatan wahidah. Nafkhatu. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Fa'idha nufikha fis-suri nafkhatan wahidah. Iya. Hmm. Ulang lagi. Kayaknya ada Ulang. yang kelewat ya tadi. Oh, Coba dari lagi. mana Pak? Atas. Faidah. Fa'idha nufikha fis-suri Rinya pendek. nafkhatan. Faidah nufikha fis-suri rinaf pendek rinya. Fa'idha nufikha ya Allah. Pendek. Fa'idha nufikha fis-suri nafkhatan wahidah. Iya, bagus. Wahumilatil ardu wal jibalu wadukkata Dakatau, bukan dukata. Padukata dakatau. Wahumilatil ardu wal jibalu Wahumilatil ardu wal jibalu padukata dakatau wahidah. Ayo agak tenang. Wahumilatil ardu wal jibalu padukkata dakkatan wahidah. Kemudian Wa yauma idzin waqa'atil waqi'ah. iya, fa yauma idin waqa'atil waqi'ah. Kemudian Wansaqatis sama'u fahiya yauma idzin wahiyah. wasyaqqatis sama'u fahiya yauma idin wahiyah. Kemudian Wal maluku ala Maluku ma'ambon wal malaku. Wal malaku jangan wal maluku. Siapa yang malu? wal malaku ala arjaiha. Wal malaku ala arjaiha. Wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin samaniyah. Wa
Milu arsya rabbika fawqahum yawma idin thamaniyah. Kemudian. Yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية Wa amma man utiya kitabahu biyaminihi fayaqul Fayaqul ha umqra'u kitabiyah. Iya. Fayaqulu ha'umuqra'u kitabiyah. Masya Allah ya ini saya kadang-kadang suka kasihan sama Mbak Warsining sih. Baca Qurannya sudah pintar tapi kok apa ya? Saya coba mau barangkali kalau tadi nanti tolong carikan solusi. Saya bingung gitu ya. Bacanya dia pintar bagus. Cuman lama. Tak pernah salah kan bacanya kan oke. Ya, bacanya bagus. Enggak pernah salah cuman Ar-Rahman aja paling 25 ayat gitu. Jadi mungkin karena saya terlalu apa ya. Jadi dianya jalannya hati-hati banget. Jadi untuk beberapa ayat tuh lama banget. Gitu kan. Aduh ya Allah ya Rabbana. Mudah-mudahan ya saya juga kasihan juga sama dia udah pinter gitu tapi dia bilang hari itu dia kira dihitung katanya ada pertemuan dengan Pak iya Ustaz, ada 70 kali dia bilang katanya. Kalau dia bilang kalau Kak Lestari banyak, saya tak kira dah, saya yang penting saya kalau dapat nak belajar Iya terus lancarkan baca je Kak, kenalkan pasti dengan huruf je Kak macam tu. Saya tak kira lah sampai berapa ratus saya tak kisah. Enggak, saya kaget 70 kali kok belum itu. Kak Lestari kok pinter. Ya mudah-mudahan lah ya. Nanti tolong dikasih motivasi juga gimana caranya, saya juga bingung gitu kan. Apa yang salah? Pak Manto pun sekejap sudah pandai ya Pak Manto. Itu Pak Manto. Teh Neni kan. Bu Holipah yang dari Bekasi juga kan. Itu. Makanya tolong carikan saya gimana nih. Ya, kemudian. Inni dzanantu anni mulakin Mula panjang Kak. Mula. Inni dzanantu anni mulakin hisabiyah. Inni zanatu anni mulakin hisabiyah. Kemudian. Fahuwa fi 'ishatir radiyah. Fahuwa fi 'ishatir radiyah. Kemudian. Fi jannatin 'aliyah. Fi jannatin 'aliyah. Kemudian. Qutufuha daniyah. Qutufuha daniyah. Kemudian. Kulu washrabu hani'am bima aslaftum fil ayyam. Iya, dari sini ya, dari Bima. Bima aslaftum, tomnya idhar ya. Bima aslaftum fil ayyamil khaliyah, dikit lagi. Ayo coba. Bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Iya, fil ayyamil khaliyah. Kemudian Wa amma man
utiya kitabahu bisimalihi wa yaqul. Iya, wa yaqul bisimalihi. Fa bukan wa yaqul ya. Oh, Fa betul. yaqul. Ya Allah. Dari bisimil Iya, boleh. bisimalihi fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Lam uta kitabiyah. Kemudian Walam adri ma hisabiyah. walam adri ma hisabiyah. Kemudian Ya laitaha kanatil qadiyah. ya fayaqulu ya laita fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah walam adri ma hisabiyah. Ya. Dari mana Pak Ustaz? Ya. Bawah tadi. Ya, oh udah ke bawah ya. Oh, Ya ya. laitaha kanatil qadiyah ma aghna anni maliyah. Kemudian Ma aghna anni maliyah. kemudian Halaka anni sultaniyah. halaka anni sultaniyah. Khuduhu fagulluh. Khuduhu fagulluh. Kemudian Tsumma jahim. summal jahim salluh. Tsumma jahim salluh. Kemudian Tsumma fi silsilatin dara'uha sab'una dira'an pas. fasluquh. Ulang lagi. Sab'una dira'an faslukuh. Ulang. Dari itu mah Pak Ustaz. Ya, Dari dari sab'una. oh nih. Nah, Sab'una dira'an fasluquh. iya. Faslukuh. Kemudian. Innahu kana la yu'minu billahil azim. Iya. Wala Wala yahuddu ala ta'amil miskin. wala yahuddu ala ta'amil miskin. Kemudian. Bagus. Laisa lahu la yawma hahuna hamim. Walaysa lahul ya. Walaysa lahul yawma hahuna hamim. Lagi. Ulang. Walaysa lahul yawma hahuna hamim. Kemudian Wala ta'amun illa min gislin. wala ta'amun illa min gislin. Kemudian La ya'kuluhu illa al-khati'un. la ya'kuluhu illal khati'un. Kemudian Fala uqsimu bima tubsirun. fala bukan wala ya. Fala. Ayo ulang lagi. Fala. Fala
Fala uqsimu bima tubsirun. Fala uqsimu bima tubsirun. Kemudian. Wa ma la tubsirun. Wa ma la tubsirun. Innahu laqawlu rasulin karim. Innahu laqawlu rasulil karim. Kemudian. Wa ma huwa biqauli syair. Wa ma huwa biqauli syair. Iya, terus qalinam. Bagus. Qalilam ma tu'minun. Qalilam ma tu'minun. Bagus. Wala biqauli kahin. Wala biqauli kahin. Kemudian. Qalilam ma tazakkarun. Qalilam ma tadakkarun. Tanzilum mir rabbil alamin. Tanzilum mir rabbil alamin. Kemudian. Walau taqawwala alaina ba'dal aqawil. Walau taqawwala alaina ba'dal aqawil. Kemudian. La khudna minnahu bil yamin. A-nya gak kebaca. La akhad. Bukan lahad. La akhadna minhu bil yamin. La akhadna minnahu bil yamin. La akhadna minhu bil yamin. Kemudian. Ummala qata'na minhul watin. Summa laqata'na minhul watin. Watin. Ulang lagi Kak. Watin. Summa laqata'na minhul watin. Iya, Kakak tinggal lepas aja. Kalau suaranya kayak Ibu Arseningsih udah mantep banget. Kakak masih kayak kumur-kumur gitu. Belum berani lepas. Belum berani lepas. Coba berani kayak Warsiningsih ya, Masya Allah. Berani. Dia berani. Dia memang guru vokal ya kan. Oh, spesial. Nah, kita belajar sama dia. Saya juga belajar sama dia tuh suara vokalnya. Gitu ya. Kemudian. Fama minkum min ahadin anhu hajizin. Fama minkum min ahadin anhu hajizin. Coba diulang lagi, Cak. Fama minkum min ahadin. Jangan min ahadin. Ayo, jangan min ahadin. Minkum
min ahadin anhu hajizin. Anhu hajizin. Kemudian Wa innahu latazkiratun ya Allah. Wa innahu latazkiratun lil muttaqin. wa innahu latazkiratul lil muttaqin. Bagus. Kemudian halo. Wa innahu suaranya mana? Can you send feedback? Halo. Sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innahu mana tadi? Fama minkum wa innahu. Wa innahu ya? Nih wa innahu latazkiratul lil muttaqin. Ini Pak Ustaz. Oh, lil muttaqin. Oh iya. Wa innahu mana? Oh itu. Nih, Wa innahu latazkiratul lil muttaqin. Kemudian. Wa inna lana'lamu anna minkum mukadzibin. Iya. Wa inna lana'lamu anna minkum mukadzibin. Kemudian Kak. Wa innahu la hasratun 'alal kafirin. Wa innahu lahasratun 'alal kafirin. Kemudian. Wa innahu lahaqqul yakin. Wa innahu lahaqqul yakin. Fasabbih Betul. bismi rabbikal Bukan. azim. Kecepatan. Fasabbih bismi rabbikal azim. Ayo Kak. Fasabbih bismi rabbikal azim. Iya. Fasabbih bismi rabbikal azim. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah banyak kemajuan ya Kak ya. Tinggal ngulang-ulang lagi aja. Udah bagus banget lah. Alhamdulillah. Terima kasih. Udah malam, udah setengah 12. Ini pun tadi kalau kakak nggak masuk saya udah mau turun. Cuman alhamdulillah ada yang masuk. Lagi nyoba-nyoba ini tadi kan beberapa jam suaranya nggak ada. Halo nggak ada. Saya coba pakai handphone double, pakai ini. Ada. Ada, udah lama-lama ada. Ya kakak masuk ya berarti rezeki saya ya mau ngaji. Rezeki kan betul saya coba-coba aja masuk kenapa? Ya, tadi nggak bisa masuk juga awalnya ketutup nggak tahu kenapa itu Zoom-nya. Tiba-tiba saya hapus dulu Zoom-nya saya install ulang. Mungkin ada apanya yang kehapus tadi. Betul. Terima kasih Kak ya. Terima kasih sama-sama. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.